Što da kažemo u Saboru lopovima? Lopovima, bitangama, neradnicima, smradovima, slobodno, smradovima, nek oni dođu ovdje, nek jedu ono što se ne može, čovjek bolestan. A to što su radna mjesta, ima radna mjesta, one kontejnere. Kontejneri su radna mjesta koje ova Oni su vlada radna otvara. mjesta, pa nek oni dođu u kontejner. A nisu oni krivi nego ova banda. Rađe im je doći ovdje žderati i tamo po kantama, nego ići na ulice bilama, sekirama, svačime. Potamanit A bandu. gospođo draga, da ste vi u Saboru, da imate govornicu, da im kažete što god možete reći, što bi im rekli? To neće ni novinari, primite se boje Recite vi lopova. gospođo što bi im rekli. Evo vi. ovo što sam sad rekla i još bi dodao. Recite što bi im sve rekli. Nek se maknu, lopovluka. A treba njima plijeniti imovinu, ono naše što su nam pokrali. Jeste ikad vidjeli saborskog zastupnika ovako da pokušava se ugurati u pučku kuhinju, ući Ne, unutra? pa dođem tamo, tražim nekoga, kako policija mi istera van. Ne daju. Ove za ljudska prava, ne daju. Gospođo draga. Borba. Nije borba, narod je kriv. Dokle god oni šuti, seru, da izmete na izrazu, seru, dotle će jest, nek žderu ovo. Gospođo, hvala vam od srca. Nema Živjeli. na tome. Mladiću, kako si ti došao ovdje? Daj ispričaj. Pa evo, ja sam vidio da emitirate uživo pa sam izletio malo iz stana pozdraviti i iskazati podršku i to je Kako to. je tebi koji ovdje, ti živiš ovdje? Ne, ja sam iz Zagorja. Iz Zagorja. Da, da. Koliko često prolaziš ovdje? Pa, svako malo. Svako malo. I kako ti je prolaziti ovdje pored tih ljudi? I ti vidiš Pa, ljude žalosno koji dosta. kopaju po smeću. Niko u Poprilično tom ne vidi žalosno. problem. Ja Pa- sam jedini u Saboru koji govori o problemu toga što ljudi moraju čekati Da. u redu ovdje, što moraju po kontejnerima kopat. Niko o tome ne govori. Prestrašno je to. Ljudi nemaju neki izbora i moraju jednostavno na takav način. Ne znam, ne razumijem se ja dosta u politiku, ali ne mora A biti... zašto misliš da nikoga nije briga za taj problem? Zato što nisu recimo ljudi koji upravljaju, koji imaju neku moć, ne žive na taj način i ne znaju kako to je i to je uglavnom ne shvaćaju, nisu u tim cipelama, jel? Nisu u tim cipelama i zato ne mogu razumjeti te ljude. Da, Ja sam ih pokušao senzibilizirati, ali nisam primijetio da su se da, smekali. samo kad gledam par iz Sabora recimo snimke podsmjehivanja na vaše izjave govore. Ja dok mi to HDZ-ovci govorim, se oni se smiju. smiju. Da. To je prestrašno. I to je bez imalo srama. Na taj način. Odakle si iz Zagorja? Iz Zlatara. Zlatara. Kako je tamo? Jel mladi rade, ne rade, jel odlaze? Što se Pa događa? u Zagorju se može ili na vezu dobiti neki normalan posao ili za minimalac raditi. Ja sam radio u par firmi za minimalac i to nije nikakvo rješenje. Si bio na izborima? Nisam, nažalost. Šteta, jel da? Nisam mogao, evo. Ne. Nema veze. Mladiću, svako dobro. I drži se. Vama isto. Može jedan selfie možda na Ma brzinu može za na prijatelja. Evo, Ovaj. mogu nas ljudi, evo vidite ovako.